Sanibonani ekuseni lalele umsakazo Music Gardens FM Channel 33 noBomphele umkenenezo womphefumulo kumhla ka-15 January 2026 ngiyakomusha esikhathini esisha. Oh, sithi amazing grace, how sweet the sound for your soul. Ninjani kodwa ekuseni isikhathi 14:05. uNkulunkulu nje siyabonga futhi ukuthi uphinde wasipha usuku olusha oluhle onezinto ezintsha ne opportunities amasha kwi-grace kaNkulunkulu ukuthi umuntu aphinde libone lolu suku lwanamhlanje. It's a Thursday, yes, kaJanuary. Oh mighty God, siyabonga ukuthi si-connecte, siyabonga ukuthi siyayiphusha lenqola kuyisikhathi noma ngesiso, but siyazi ukuthi kumkhulu umsebenzi owenzekayo empilweni zethu siqhubeka si-announce ukubusa komuntu ebuse kulungeni. Yes, kodwa niyaphila eAmerica, niyaphila le ku-Asia, Europe ninjani? Awu Africa konke niyaphila, kodwa e-Africa uNkulunkulu unigcinile. Awu siyabonga. It's good. uNkulunkulu nathi kuseni. We are so touched by i-message uNkulunkulu ayivusayo kulesikhathi afuna sihambe nayo wherever sikhona sisho, ngoba sekwesikhathi eside umuntu ephila impilo yokukhuluma, impilo engenzi, futhi impilo engemenza umuntu abe yinto le uNkulunkulu ayifunayo. Yazi ukuthi nje if ufunda, siqalile lapha sikhuluma ngoJesu noJohane ukuthi ngesikhathi bezalwa kwakuzalwa izwi, babe yizwi, njengoJohane wayelizwi a voice in the wilderness, so a being, a voice became a being. uJesu God is with us, okusho ukuthi uNkulunkulu nathi, wazalwa uNkulunkulu unathi, wazalwa waba umuntu. So nathi kushuthi-ke siyizinto ezithize kufanele ukuthi sihambe kuzo, because akekho umuntu ongadalwanga uNkulunkulu for i-purpose. uNkulunkulu wakuloba, waloba yonke imithetho yakhe, waloba konke kuwe before aza kufake esibelethweni sikama wakho. Njengoba sifunda uJeremiah chapter 1 la ekhuluma khona noJeremiah, uJehova uthi uJeremiah wathi kuyena, ngakwazi ungakaba sesibelethweni sikama wakho. Ake ngifunde ngesizulu uJeremiah chapter 1 from verse 5 uthi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa.
ngakubeka umprofethi ezizweni. Niyayizwa lapho ukuthi i-powerful kanjani lento ukuthi uNkulunkulu uthi ngakubumba, uthi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Because we are the ideas of God. We are the idea of God before even asiqale asakhe. Wasiqeda washo ukuthi wena uzoba kule ndawo, you'll do this and that before akubumbe. So ukusho ukuthi icebo laNkulunkulu liphakathi, ukusho ukuthi yilo esimbathe lona, simbathe icebo likaNkulunkulu. Yes, nilalele Music Gavins FM Channel 33 noBompele umkenenezo umphefumulo. My God, sithi izwi laba ngumuntu. Siyabonga ekuseni nje ukuthi uNkulunkulu uyazivuselela kule ndaba enhle kangaka. Ngithe nje ake sidile nayo le ndaba yasekuqaleni ngoba zonke izinto zinesiqalo, and kuye kuthiwa ke isiqalo sikubalekile ngoba isona esidetermine uhambo lakho. Kufanele njalo noma kuthiwa usulahlekile endleleni, ubuye eqaleni ukuthi uqale kanjani. So iyona nto uNkulunkulu ayibekile empilweni yami even kule FM ukuthi ke sidile nasekuqaleni komuntu, ngoba kufanele sikhumbule ukuthi siqale kanjani, ukuthi uNkulunkulu wayehloseni in the beginning ngempilo zethu, ngoba konke kuqala ekuqaleni. So if singadili nakho, sidile nezinto ezipha nendawo ngoba sekonakele, so akusisizi kakhulu lokho. So ingakho nje sidila no chapter 1 Jeremiah, sisazobuka no Moses no Gideon, because uhambo lethu lukhona la qala khona. And uma singenayo umqondo ukuthi uhambo lethu lumi kanjani, siqala kanjani kulona, endleleni siyadideka uma izinto seyingasahambi ngendlela, and sesiqala sesibalisa. Uthi ukhuluma nomuntu, uyabona ukuthi ukhuluma nephakathi nendawo lomuntu, and kumele ukuthi kuqale eqalweni ukuthi uyazi ukuthi before wena ubunjwe nje, ngoba uNkulunkulu uyasibumba bese hey my God, before uzubunjwe uNkulunkulu waqeda ngawo, uyasazi. Okusho ukuthi mayethi ngakwazi, do you know ukuthi okusho ukuthi uyayazi impilo yakho from the beginning till the end before aqala kubumbe, so uNkulunkulu ke akekho surprised ngezinto ohlangabezana nazo empilweni, ezinhle nezibuhlungu, because wakwazi. Uma ubheka imbewu yombila nje ake sisho kanjalo ukuthi uyayazi ukuthi let's say usuyayazi ukuthi ikhipha isikhwebu, uhlamvu olodwa likhipha iy'nhlamvu ey'ningi, angithi usuyakwazi lokho. So uma uyoyiplanta ukuthi fanele ikhiphe more than one lokhuzana, more than one seed. So awungabazi, because it's a law, it's something that was designed. And ukuphuma kwesikhwebu, isikhwebu siphuma phakathi kulolu hlamvu olulodwa. It's very important to understand ukuthi izinto ey'nkulu ziphuma kule nto eyodwa encane. Ingakho ukuthi ulwazi kaNkulunkulu ngathi luphakathi kithi. Ngake ngathi ngiyacabanga ukuthi amathambo omuntu ila kulotshwa khona izinto, because remember ukuthi ithambo lomuntu linika umuntu i-structure, limnika indlela amangayo ithambo lomuntu. So ngiyacabanga ukuthi ama-plans kaNkulunkulu alotshwe emathanjeni ethu, into embozekile ekugcinwa esekugcineni komuntu. So isekuqaleni, ngoba uNkulunkulu waqale wakha amathambo azokherisha icebo lakhe, inyama lesimbethe. So kubalekile ukuthi sikwazi lokho ukuthi
izinto kaNkulunkulu zifakwe phakathi kithi, zifanele ivele ziqhamuke from within. Ingakho sithi umuntu akaconnecte nomenzi wakhe, ngoba senziwa, sabunjwa. Akukona intando yomuntu ukuzalwa komuntu, intando kaNkulunkulu. So once kwayintando kaNkulunkulu, kusho ukuthi impilo yakho incike kakhulu kuye umdali. Sizokugcizelela lokho, nisho ama-callings ethu, kungathi ungaboni ngoba izinto sezenzeka bese uy'tshela ukuthi uwe. No, zincike kuNkulunkulu ngoba uthi ngakwazi. Akashongo ukuthi wena Jeremiah wazazi, uthi ngakwazi ngoba wadizanwa yimi wena Jeremiah. Before ngize ngikubumbe, ngakwenza, ngakuhlukanisela ukuthi umngcwele, ngathi mina umprofeti wezizwe, ngoba kune-assignment eyayifanele iranwe uJeremiah kubantu ngalesa sikhathi. Ngesikhathi abantu sebeduka, kwakufanele uJeremiah prophet akhulume nabo, asho inhliziyo kaNkulunkulu. So was designed for that. Even khona la esho khona ethi uJeremiah, noma ngithi ngizama ukubaleka kule nto ngoba i-calling kaJeremiah was very hard, because wayekhuluma izinto engathandeki, etshela abantu ukuthi nizoya ebugqileni, nina nizoya kwi-exile, uNkulunkulu uzodestroya leli thempeli lenu enikhonza kulo, enikhonza uNkulunkulu kulona. uNkulunkulu uthi uzodestroya, nihambe niyothunjwa. Kwakuyi-message against nje even izwi ngalesa sikhathi, ngoba phela wonke umuntu wayazi ukuthi uNkulunkulu waseJerusalema, but he had to say that. And azathi uNkulunkulu ngikunikile amandla-ke, ungesabi ukukhuluma against lesizwe lesi. So but khona la ezethi uJeremiah, Nkosi yami, kodwa wena wangisukelani, ngikhetha ukufa, ngenxa ye-calling. And i-opposition yayi-hard kakhulu, because wayekhuluma nama-kingdoms, ekhuluma nama-kings, nama-priest, everything was against him, but he was destined. That thing was written emathanjeni akhe ukuthi you will be this. And uthi noma ngithi ngiyazama, but lento injengomlilo. There's a song engayibhala, engayi-rearrange, ethi izwi lakho Nkosi lingumlilo emathanjeni. It's very important ukuthi sikwazi ukuthi lento ngeke ukwazi ukuyibalekela, iyakhiwe ngaphakathi kwakho. Iy'beletho zethu zema-callings ziphakathi emathanjeni ethu. So we have to make sure ukuthi we just follow God and sincike kuye, because akekho njengayo. Lalela Music Gardens FM Channel 33 noBomphele, kumhla ka-15 January. Yes, it's Amazing Grace. How sweet the sound. Amazing Grace, how sweet the sound. Nilalela umsakazo Music Gardens FM Channel 33 noBomphele, umkenenezo umphefumulo. Nkosi yami, sithi izwi laba ngumuntu, umuntu waba yilizwi. So sithi nje umuntu akabe yilokhu uNkulunkulu akubekile kuye, abe njengoba uNkulunkulu embekile. Sibe uthando, sibe ukuthula, sibe intokozo, sibe abantu abenza umehluko.
abaletha umehluko ey'ndaweni abakuzo. Yes, siyakhuluma lana ke, let me just honor ukuthi sithe sizokhuluma from uverse 11 kaJeremiah. Ngoba indaba isekuboneni manje, angithi ke ilento ehlala esho ukuthi uqala ukuthi ubone, fanele uzwe, ama-senses akho akamoya asebenze. So uNkulunkulu uhambo lakhe luqala njengomntwana, I don't know bakubiza kani ngesiZulu, kodwa ukudevelop into uyicathuzise ukuze ikwazi ukugcineni ukuhamba. So siyafunda lana-ke kuverse 11, because uNkulunkulu wayesekhulumile ukuthi ngakwazi yonke lezi zinto, and then nakhu manje sefanele atheste-ke amehlo kaJeremiah ukuthi avulekile yini, uyayibona lezi zinto. So uNkulunkulu wamvezela-ke isambulo, isibonakaliso kuverse 11 uthi izwi likaJehova lafika kimi futhi lathi, Jeremiah, ubonani na? Namanje ekuseni sithi umbuzo wami uthi ubonani na ngempilo yakho, ubonani, yini oyibonayo? Because kusekuboneni ukuthi uyayibona yini into. Ave kunzima ukuthi u-advise umuntu but umuntu engayiboni into, and then fanele ube nendlela ukuthi azayibone. So lo msakazo sila ukuthi khona umuntu ezobona ukuthi uNkulunkulu umphathiseni, ingakho sokukhuluma silo sikhulumile le ndaba. Uyambuza ukuthi ubonani na? Wathi uJeremiah, ngathi mina ngibona igatsha lomalimondi, esinye-ke isihlahla lesi. Wayesethi uverse 12 uthi, wayesethi uJehova kimi, ubone kahle. Yabona ukuthi wayethe mncane yena ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma naye, kodwa manje uyabona ukuthi amehlo akhe ayavuleka. Usethi uNkulunkulu ubone kahle, shuthi wabona exactly isihlahla lesi uNkulunkulu ayimvezela sona. Wayesethi-ke, ngokuba ngiyakulilinda izwi lami ukuba ngilenze. Kwakusho njalo-ke, lalisho njalo ukuthi understand, uNkulunkulu umvezela lesihlahla uthi yini oyibonayo, and then uyasho usethi ngibona okay, verse 12 wayesethi ubone kahle ngokuba ngiyakulilinda izwi lami ukuba ngilenze. Understand ukuthi sakhulumile ngezwi elifakwe kithi ukuthi alishekeki, alivinjwa yilutho ngoba seliqedile lona. So mawuqala uhamba kulo, uqala entweni esiphelele futhi enesiphetho, so lizokwenzeka. Kunabantu akake impela umuntu kuthiwa hayi bufa ngabe ushonile lo muntu, but indaba avuka umuntu aphile for iminyaka eminingi, kanti ngenxa yezwi elifakwe emathanjeni akhe elingafi, eline-mandate. So we are here to fulfill i-mandate kaNkulunkulu ngey'mpilo zethu. Uyazi yena ukuthi usihlobisha kanjani, uyazi ukuthi siwuhlobo luni lwezimbali. So kuthatha ukuthi sibone, ngoba ngesikhathi sibona siqala siyezwa, ngoba uthi izwi lami ngizolilinda until lize lenze lokho kufanele lilenze. Uverse 13 uthi, lase lifika kimi izwi likaJehova ngokwesibili lithi, ubonani na? Inkinga kudilwa namehlo ukuthi ngabe uyabona yini? Nami ngiyabuza ekuseni ukuthi uyabona yini uNkulunkulu izinto ayibeke kuwe? Uyakuvezela yini izinto? Ngoba izwi lakhe lizoqala ukuba ne-sense once you understand ukuthi ubonani. Wayesethi uJeremiah, ngathi ngibona ikhanzi elibilayo, ubuso balo bungasenyakatho. Wathi ubona-ke ibhodwe nje elibilayo, olalirepresenta ulaka laNkulunkulu, njengoba kade sasikhuluma ukuthi
kulesizwe wayesazothunjwa by ama kingdoms north. Yeah, so it's very important to understand lezi zinto besisho njalo sokhuluma ngayo ukuthi ake siboneni manje sibuze inkosi ukuthi yini inkosi lena. And then uNkulunkulu uthembekile ngoba ubizo lwakhe, izwi lakhe, uyena ofeza izwi. Thina siya ama-vessels okufulfilla izwi lakhe. Yes, siyabonga ekuseni sithi amazing grace, sithi umusa kaNkulunkulu awube kithi, siwubone usebenza. Siyabonga kakhulu, sinifisela usuku oluhle namhlanje. Nisebenze, nivuke niye emsebenzini, nibe ukukhanya, you know, and nilalele ama-instructions uNkulunkulu anika wona, and ningesabi ukuthi abantu bazothini or into izothini. As long as uNkulunkulu enawe, ungonqobileyo. Siyalibonga nje kakhulu balaleli supporting this FM by listening. Wazi ukuthi kodwa impilo yakho will never be the same again since siqalile lo msakazo ngo-2025. So siyawubona umehluko nje zisuka. So lo sikhuluma le ndaba yasekuqaleni komuntu so that abantu bengeke baduke, noma sebeduka bazi ukuthi kuqalwephi. uNkulunkulu anibusise. Ngisonibona kwi-afternoon drive today. Abe nani uNkulunkulu, ubuso bakhe bukhanye kini, nobubele bakhe nobuhle bakhe, ningabanqobileyo, ningabaphumelelayo, futhi nje uNkulunkulu kuningi aniphathise kona. Be the light. God bless you.